Selamat pagi, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan siganu pari bata, bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih tong-tong isombakon uhur nami hubamu Bapa marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nadop makop-kop hanami, laho paluah kon hanami, humbani pardosaon nami. Ase gabi parsimada hanami bani hagulukan si sadokani daukani hidup ni hurmu matongon Tuhan na tetap si jolomon ban nami ase ibagas malas nyuruh hanami pasangap kon ham marhitihun ni guluh nami si ganupari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam rapakon tonggo nami. Amin. Bapak inang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sogut nerion, nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on, rigapan sigano pari bata, bani panorang sogut nerion Senin, tanggal 10 Juli tahun 2022, aima tersurat bani buku 2 Timotius 4 ayat 5 nama katahon sonon. Tapi anggoham, torang mauhurmu pasal haganuk, tahan ibagas hasusahan, dalan kon horja parambilanon, anjaha gok dalan kon tugasmu. Paulus, selaku orang tua rohani bani Timotius, memberikan sada petunjuk hubani si Timotius, ase ibagas haposo onni, tetap ia merguguh, janah lang mabiar ia mangidangi, terlebih ibagas nalo pararat kon hata ni nebata, janah ase ibagas haposo onni, tetap ia merguguh, laho mangidangi itongah-tongah ni kuryain. Pardeti hita bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ahado na ipasingat Apostel Paulus subani si Timotius, tongah-tongah ni pangidangyon ni. Na parlobe sahali maningon takas bani Timotius, bahasa ibagas pangidangyon ni, gue tumangdo parlajuan, sonay agi hamaholon si dopakonon ni. Baik ay narohun tongah-tongah ni kuryain, sonay agi narohun darat humbani si pangajar napakahohon. Porini pesonai ipindohon Apostel Paulus do hubani si Timotius ase tetap ia torang maruhur pasal haganuk. Torang maruhur namararti doai bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo ipausih kita songon halak na mabuk na duk bahat minum minuman keras atau minum bagut totu lang adong bi keseimbangan antara ahane pikirhon sonay age akulani ay maase boido halak na duma mabuk malakah salakah tapi mundur tolulakah. Nah, totu bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, anggo isobut Apostel Paulus hubani si Timotius, torang mauhurmu pasal haganuk, namararti doai, ase ibagas pangidangyon ni pe, si Timotius tetap torang maruhur, ulang songon halak na mabuk, pitahalani, buwe tumang sidopak konon ni, ibagas pangidangyon ni. Ay maase napaduahon maningon do ididah ni. Bahasa hasusahan na idopakon ni ibagas parguluhan ni, terlebih ibagas pangidangyon ni, ay gabi perhitian laho patoraskon hapor sayon ni. Ase ibagas naman dopakon hasusahan itong-atongan ni pangidangyon ni, maningon do humani lambintakan Timotius
mandopakon haganupan ay. Halani porini petongon iya, tetap tuguh, diar ibagas pangidangyon ni, tenger uhur ni hubani na bata, tapi lang tarsimbilisi, lang boy ipasiding ni, hasusahan, naroh, mandorap perguluhan ni. Ay maase, maningon ipersiap kon Timoteus do, maningon ipasirsir si Timoteus do dirini, ase tetap tahan ibagas na mandopakon hasusahan na mandorap perguluhan ni sonay age pangidangyon ni. Jana napatuluhon maningon do humani ipataridah kon Timoteus lang marduaan uhur iya ibagas pangidangyon ni atap ang gobani bahasa Indonesia ni lang suam-suam kuku, tapi maningon do tetap sirsir iya mandalan kon horja parambilanon ni ibagas panorang na diar atap lang diar halaniaha anggo malang adombe na padas kon ambilan na madiar totu lang adombe tangaron hata na madiar, tapi anggo sirsir do Timoteus tetap padas kon ambilan na madiar tetap ipatangarhon hata ni nebata na pitor in itongah-tongah ni kuryain totu sonaima lambin manggargar hata na madiar ambilan na madiar ibagas perguluhan ni kuryain nagabi onjolan ni kuryain homa lambin manggargar ibagas horja na madiar ase naparpudi sahali maningon do humani Timoteus guk mandalankon tugas pangidangyon ni. Artini ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ahape tantangan ni, ahape hamaholon, ahape hasusahan ni dopakon ni, ibagas pangidangyon ni sahalinari. Maningon do hape ni, idalankon Timoteus pangidangyon ni guk ibagas tanggung jawab. Artini ay maningon do sirsir iya laho patorangkon haganupan onjolan ni horjani maningon sirsir do iya patugahkon hubani haganup halak onjolan ni pangidangyon ni bahasa pandiloon na humbabu pandiloon ni Tuhan Yesus laho mambaritahon ambilan na madear in ay do tongon na tetap gabi onjolan ni Timoteus laho mandalankon gok tugas-tugas ni tarlobi maay ibagas pangidangyon ni itongah-tongah ni kuryain ay maase boy sobuton ta sonay mahumani agihita salaku halak na porsaya tandani nalambin matoras kita ibagas hata ni nebata maningon duhape tarida ibagas parguluhan ta si ganupari lambin torang marukur hita pasal haganup artini ay porini pesipata songon hombun namanggulapi parguluhan ta persoalan-persoalan ibagas parguluhan ta maningon duhape tetap torang maruhur hita asibuy hita manlakah maju hulobe jana marayak namadear ibagas parguluhanta jana maningon tongtong dingat kita porini petongon langtar bahin hita laho manimbili hasusahan na mandorap parguluhanta maningon tahan do hita jana asiboy tetap tahan hita sangga mandopakon hasusahan maningon do ajam kononta idup ni hurni naibata idup ni hurni Kristus apa holong ni Kristus na makop-kop hita jana anggo holong ni Kristus do tetap na iajam kon hita ijay mahomani ipataridah kita sirsir hita mandalankon horja parambilanon na bata jana ijay mahomani guk idalankon hita tugas-tugas ta na ia pehon nebata hubata pribadi lepas pribadi tongon anggo tugas parambilanon ay ma
tugas ni haganupan si parambilan nadop ito tapkon na bata. Tapi dingat kita ma, ibagas na laho pararatkon ambilan na maderin, lampitah gabi tugas ni si parambilan tumang, tapi gabi tugas ni haganupan halak na porsaya doay. Ay maase, maningon duha peni, marhitihon ni ganup pargulmiton ta si ganup ari, gokma dalan konhita tugasta. Halani, sanggah gok idalan konhita, tugas-tugas na yondos kon na bata hubata. Doma na pararatkon ambilan na madear ay hita, hubani haganup halak. Amen, martonggo makita. Ajari hamhanami tongtong bapa, asilambin mga hapkon, bahasa pandiloon mu huban nami, haganup halak na porsaya, ayma, asi tetap torang maruhur hanami, sangka mandopa kon barang api ibagas parguluhan nami, asi ibagas torang nihur matongon hanami, laho mandopa kon hasusahan, ibagas pandiloon mu huban nami, selaku halak na porsaya, jana ibagas torang nihur na humbamu mahuma hanami, mandalan kon horja parambilanon, sonay age mandalan kon pandiloon nami, ilobe-lobe mu. Halanya ibagas siyang nyarion, sa ganjang nyarion, ondos mahanamion hubamu haganupan, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Jaloham mapaso-paso humbani Tuhan na batata, idop ni hurni Tuhan ta Jesus Kristus, pakon holong ni ate ni bata bapa, apa parsoran ni tondoy na passing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat haganupan, bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus, andohar matongon, marhite pangurupion ni tondoy na passing, bata sa ganjang niyarion, tongon, torang mahita maruhur, pasal haganup, ase tahan hita, mandopa kon hasusahan, ase gok idalan kon hita, tugas-tugas na iapehon na bata hubata, bahen hasangapon ni na bata, andohar ma, horas